Акшамлар хайыр сентябрінің 11-і жұма күні эфирде заман Қырым ве дүниеда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селемлайым. Секкі сияси мабуске уммен оларақ 147 ел апылс мұддеті белгілене біле. Бөле мұддетлеріні рус прокурорлары Бақчысарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған Қырым татарларға белгіленмесіні талап етті. Сөзді рус махкемесінің ұқымы сентябрінің 16-сында сеслендірілмелі. Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сервер Зикирияев, Тимур Ибрагимов, Сиран Салиев, Эрнес Аметов, Эдем Смаилов ве Сервер Мустафаев сонки созына айтып, ишгалжелерінің ич бір апыс мұддетлері оларыны қорқызмағанны қайдетті. Чүнки олар бұ акимиетіні танымай, ишгалжелері режимі йықылар, олар ісе әрдайым олғаны кібі сербест олажақларыны білдірділер. Тежауызжы девлет Қырым татарларыны ишгалнен разы олмағанлары ве динлері үшін махкүметі. Бойле сияси мабуслер оларға низбетен кечірілген махкеме аққында айты. Сөзде махкеменің 72 топлашывы девамында. Мабуслер ве оларының адвокатлары терроризмде қабатлап уйдырма олғанны избатламаға тұрыштылар. Мабуслерінің сонки сөзлеріні чоқ адам ешітіп олмасын деп олар чықыш япқанлары вақыт ишгалжілер видео шығармаға біле ясақ етті. Қырым татарлар дегілде Русия террорист деді Эдем Смаилов. Оны 17,5 елға азатлықтан марум ете білелер. Айны Русия Украинаға қаршы женг башлатып Қырым ярымадасыны запт етті де Исмаилов. Махкемеже есе ачуланып мабустың лафлары русларына қаретте деп сөзіні боле. Обзывать нас террористами можно, и это расценивается судом не как оскорбление. Так знайте, что настоящая террористическая организация – это ты, государство Российская Федерация, а по себе людей не судят. Ты, Российская Федерация, как Советский Союз, государство ни о чем. Ценик Джезалав, қанунсыз тентуф ве махкемелер. Бұл Русия чекистлерінің ескі усуллары дей Марлен Асанов. Рус прокурорлары оны 20 елға азатлықтан марум етіп 800 000 рубле пара жазасы белгіленмесіні талап етті. Ишгалжілерінің қабаты мабусына айретте қалдырмады, террор системасы илеріледі, ама усуллар деңішмеді деп қайдете. Мне ненароком вспомнились 20-30-е годы прошлого века, когда вся интеллигенция страны была уничтожена НКВД и КГБ. И вот снова начались репрессии, только изменились названия спецслужб. Сегодня они другие, они уже ФСБ. Ишгалжелер акимиеті фал олғанларына белгілеп оларына сустырмаға істей. Оларға террорист ярлығыны асып апске ташлайлар. Ялан ве террор. Чоқ девам етіп оламаз дей Сиран Салиев. Махкемедеки сонки соз, сонки олмаз. Қырым татар халқы ишгалжілер режиміне қаршы барышық теренуф әрекетіні девам етердей Қырым бірдемлік әрекетінің координаторы жемат журналисті Сервер Мустафаев. Еркесіні түрмеге ташламасыныз, азатлықта олғанлар, дүнияға ишгалде олған яшайыш аққанда тариф етмеге девам етердеді.
2017 сенесі октябрь айында ишгалчылер Сиран Салеев, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирияев, Мемет Билялов, Эрнес Аметовнан evlerinde тентув кечірді. Эпсіні терроризм ве Русияда акиметні күчнен запт етмейін тылуында қабатлап, апске ташлады. 2018 сенесі есе будава бойынша Эдем Смаилов ве Сервер Мустафаев тұтылды. Рус махкемесі уммен алғанда 8 мабуске 147 ел апыс мұддетіні белгілей біле. Уком сентябрінің 16-сында сеслендірілмелі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Қырымда сияси мабуслерге қол тұтмақ үшін жәмелерді жұма намазындан сон дуалар кешірілді. Топлашқанлар қайдеткеніне көре террорист ярлығы Қырым татарларға ичте келішмес ве япышмас мабуслер бізім қарамауларымыз деп адландырдылар. Олар біздің балалары қапағанлары апсханелері қойғанлар. Оларын қорққанını көрсете бізе. Ләкин көз өгіне кетерің, біз олардан қорқмаса, олардың ақвалы не олacak? Onun için, inşallah her şeyde bir hayır vardır, bu sınavda da hayır vardır. Allah Subhanahu wa Ta'ala onlara sabır versin. Allah Subhanahu wa Ta'ala onlara sağlık versin. İsan aman şu mahkemelerin güzel şekilde sınavlarını bitirip de evlerine kavuşma nasip eylesin. Bizim din kardeşlerimizin tartıp alalar, kopararlar, horantalalarından ayırarlar sayılı cemaat. Kardeşlerimizin başına böyle ağır imtihanlar gele. Ama kalganların da imtihanıdır bu sayılı cemaat bu. Bizler, kalganlar ne vaziyettemiz, ne ahvaldamız, biz ne yapamız. Bunun da yaxşı düşüneyik. Çünkü bu bizim de imtihanımız. Bu haksızlığa, adaletsizlikке uğrayan kardeşlerimizin yanında turamız mı? Uların xorantalarının yanında turamız mı? Ularga yardım etemiz mi? Yoksa çette turup, korkup, pısıp oturamız mı? Buna herkes ozu düşünsün sayılı cemaat. Mustafa Cemilev'nin davası boyunca işgalcilerinin Ermeni Bazar şehir mahkemesinde Qabatlov tarafı celp etken da 2 şahatını sorgudan geçirgenler. Advokat Nikolay Polozov haber etkenine göre ne Kubedinov ne de Yagiyaev Mustafa Cemilev'nin qabatını tasdiqlay bilgen tanıqlıq bermegen. İşgalciler ise Qırım Tatar halkının liderini Rusiya sınırına kanunsuz geçti dep qabatlay. Şahatlarının ikisi de 2014 senesi mayıs 3 günü Qırım ve Kherson vilayeti arasında olgan memori sınırda bulungan. Ama anda Rusiyanın devlet sınırını ifade edecek hiçbir şey görmegenini kaydetkenler. Nevbeteki mahkeme toplaşığı sentyabrının 17'sinde geçirilecek. Оба свидетеля указали на то, что они не помнят или не видели каких-либо пограничных знаков или иных обозначений, указывающих, что в данной местности может находиться граница Российской Федерации. Кроме того, свидетель Ягияев показал, что в последующем к нему дважды приезжали сотрудники силовых структур и возле его дома в автомобиле проводили опрос. Кроме того, еще один раз его вызвали в ФСБ, где он давал показания. İşgal etilgen Qırımdan mektup. Meclis yolbaşçısı Rifat Çubarov'a işgalciler mahkemesinden zarf kelgen. İşgalciler mahkemesi meclis reisine nisbeten birden 2 dava başlatılgan. 2014 senesi fevralının 26 günü Qırım parlamenti ogunda keçirilgen mitingde kalabalıklar çıkardı ve Rusiya toprak bütünlüğünü bozmağa çağırılar yaptı dep. Mektup işgal etilgen Qırımdan doğrudan yollanılmagan. Onaq mecitten Stavropol'ge yollağanlar, andan ise halkara yollama kıbı Kiyev'ge kelip çıkan. Meclis reisi Ukrpochta ve Ukrayna Telekeslek hizmetinin yol başçılığına müracaat etip, Rusiyadan kelgen yollanmalar teşkirilmek gerek olganını bildirdi. Çünkü Ruslar böyle mektup zarflarını zerlep maddelerde yollay bile. Питання до Укрпошти. Невже так важко при сортуванні поштових відправлень, що надходять з РФ до України, відокремлювати відправлення з окупованого Криму як незаконні і повертати їх назад поштовим установам РФ, які намагаються таким чином розмивати суверенітет України над Кримом? Є питання і до СБУ. Хтось в нашій країні перевіряє поштові відправлення з РФ на наявність в них речовин, що можуть становити небезпеку для життя людей?
Украина тышышлері назерлігі Магнитский акты кібі Сенцов актыны да тешкілетежек. Повесі қайсасында ижғал етілген Қырым вет Донбасста Украина ватандашларының ақларыны бозған инсанларына санкциялар жедвеліне кірсетежеклері. Бұл санкцион сиясеті бойынша бұны Украина тышышлері назерлігінің мақсус темсілжісі Алексей Макеев хабар етті. Зважаючи на те, що Україна має неабиякий досвід боротьби за визволення з російського полону українських політичних в'язнів, ми плануємо створити в Україні за зразком американського акта Магнітського свій український акт Сенцова. Процедуру накладання санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних посадовців, які системно порушують права людини, обвинувачуються в організації та замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження у винесенні неправомірних та політично вмотивованих вироків. Сентябрь 8 күні ессіз алда заплар ізлерінен тапылған сабық сияси мабус Владимир Балух суни комада болуна. Бұны Европейская солидарность фракциясындан халық депутаты Ирина Геращенко хабар етті. Новини від лікарів Володимира Балуха. Пацієнт стабільно важкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор Поліщук. Владимир Балухны Киевдегі гидропаркта урылған көпірчі кемігі ве ел сынығынен қафа ми яралары иле тапқанлар. Оқу құрыжылар тарқатқан малиматқа көре Котекленов арфесінде Балух 10-15 инсаннен бер олған компанияда ратланған. Сонки сефероны яры геджеде көргенлер. Сабадан ісе оны урылған ве ессіз алда таптылар. Полиция сабық мабусны да сұраштырып боламаған. Құрылтай делегаты Шевкет Усманов жематчылық эсасында Украина ички ишлер назирынан меслячысы вазифесіне тайынленді. Оны Меджлис офисінде ички ишлер назирынан муавина Антон Геращенко келіп тақдим етті. Шымды Шевкет Усманов халық депутаты Мустафа Джемилевнан ярдымжысы ола. 2014 сенесіне қадар 10 ел деваманда Судақ шер шурасынан депутаты еді. Меджлис рейсі Рифат Чубаров тариф еткеніне көре Усманов ижғал етілген Қырымда яшаған инсанларының менфаатлары қорчаланмасы бойынша ішіні координация yapacak. Бүгін Ақяр шиырының ижғалжілер губернаторына сайла башладылар. Қанунсыз сайлаулар сентябрінің 13 базар күніне қадар девам етежек. Украинаның тышышлері назерлігінде қайдеткенлеріне көре Русияге қаршы санкциялар құбетлештірілмесі үшін халқара иждешлеріне мұражат етежеклер. Проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України суперечить фундаментальним нормам і принципам міжнародного права, статуту ООН, резолюції Генасамблеї ООН, а також законодавства України. Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього голосування, зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Результати цього незаконного голосування будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Халық депутаты Андрей Деркачқа қаршы Америка Бірлескен Девлетлері шақси санкциялар кірсетті. Америка территориясында олған активлері бұзлатыла. Америка ватандашларына есе онен иш тұтмаға ясақтыр. АБД-нің Малия назерлігінде Деркач Америкада кечірілген президент сайлауларына кірішкенні білдірелер. Оны Русия истихбаратынен иш тұтқан Русия агенті деділер. Фракциялардан тыш олған Деркачтан ғайры санкциялар жедвеліне да уч Русия ватандашы кірсетілді. Халық депутаты АБД-нің сабық вице-президенті. Шынды есе президент намзеті олған Джо Байден Петро Порошенкоға тесір ете білгеніне акс еткен сес языларын айдынлатқан еді. Халық депутаты оңа қаршы кірсетілген санкцияларыны Америка демократларындан олған интиқамды. Чүнки Джо Байден бұл фырқадан президент намзеті оларақ көстерілген. Кечкен күн девамында Русия незаретінде олған жінкеверлер учкері атешкес режиміні бозған. Душман шумы койы жеварында ерлешкен Украина арбелері позицияларына ұжым еткен.
O yerде Ukraina sözde ДНР, Rusия ve OBSE temsilcileri teftiş geçirmek gerek edi. Buna beraber Zolotoy şehri civarında iki düşman ucumu kaydetilgen. ООС штабы haber etkenine göre Ukrayna harbileri cevap vermegen. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь на провокативні обстріли противника не відкривали. Бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає. Ukraynada Kenede жаңа антирекорд. Keçken kun devamında COVID-19 hastalığı 3000'den ziyade insanda tasdiqlandı. Bu hastalıkka uğragan 53 hasta vefat etken. Kırmızı zonada Ivano-Frankivsk, Ternopol, Çernovtsi vilayetleri, Kiev, Kharkiv, Vinnytsa, Ужгород ve Khmelnytski şehirleri portakal zona olarak belgilendi. Шановні українці, особливо люди, які входять до групи ризику, особливо люди, які літні, старше 60 років. Будь ласка, дотримуйтесь правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я. Це наші правила нової реальності. Користування маскою, дотримання дистанції і чисті руки. Дотримуйтесь їх і будьте здорові. İşgal etilgen Kırımda ise koronavirus 30 insanda, 70 insanda belgilendi. Pandemiya başlaganından beri Yarımada'da COVID-19 hastalığına 3000'den ziyade insan uğragan. Onlardan 36 hasta vefat etken. Bu yukunç hastalığına uğragan işgalciler hakimiyeti yolbaşısının muavini Yelena Romanovskaya'nı hastahanege yatkızganlar. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı akşamlar ve rahatlık günleriniz tinç geçmesini dileyim. Aterden ise ayrılmanız görüşkence.